pemekas kawentenan I Gusti Ngurah Pakungan katekani Prabu Pejangakan kelawan Prabu maka pemekas perang tandingi punika I Gusti Ngurah Pakungan meperang tanding kelawan ing Prabu Pejangakan nemaganat morem Indonesia kekalih peperang tanding wantah iri kuring tukat sane metemu tukat kekalih mencepuk dados asiki sane kebawasan tukat campuhan luar tukat daya tukat sane kaping siji campuhan tukade punika wantah tukat ayuni lan campur sane kaping kalih tukat campuane punika wantah campuan tukat ijo gading suwe padu kesinatriu padu teguh kawentenan angkan itu mawasana laris kalintang suwe pisan sang kekalih meperang tanding ngantos tigang dino tigang wengi lamen hidup I Gusti Ngurah Pakungan katekane I Gusti Ngurah Pejangakan iri kuring tukan ayune angan idune meperang tanding dan wenten
isampun tigang rahina lamin idone meperang tanding nanging durung wenten sane wenten kasor Rian tukang sami pado-pado sakti, rian tukang sami pado-pado perwira. Ngantos anggen ida sampun suwe pisan sang kekalih punika meperang tanding saling sempal, saling tepek, saling kusuk ngantos kaleson saiwakti sang kekalih wenten riantuk durung wenten sane kanap, durung wenten sane kasor, mawas curaris kalaning punika wenten cecungkunan sang kekalih majabur sareng daging cejumponan sang kekalih wangkah angan itu jago pacang ngecebur sareng kekalih duren anggot rikalaning angan itu sareng kekalih jago ayat mencebur gumantine mangnduk sareng kekalih punika kaiket dados asiki dalam sedurunge angan itu ayat mencebur rikalaning punika sareng kekalih punika ngatawu ngaturang bakti ring angga itu Sang Hyang Paramowisida mareng siwa
wantah majeng ring angan itu sang yang siwu untuk mandek ngaksamayan ugi gumantine peresiduran resangan itu ngaksamanya sareng kekalih ke punika dosan yedak sareng ruwet maka pemekas ingyan keiwangan sareng kekalih rikalane mepari laksana